Nova aplikacija Raiffeisen mobilno bankarstvo omogućava vam brzo i jednostavno plaćanje. U izborniku pri dnu aplikacije odaberite ikonicu Plaćanja. Odabirom opcije Plaćanja u zemlji otvara se nalog. Vaš osnovni račun je izabran kao račun sa kojeg plaćate, a aplikacija vam omogućuje i odabir vaših drugih računa. Nakon što unesete potrebne informacije, nalog je spreman za pregled i potvrdu. Ukoliko želite nalog spasiti kao uzorak, dovoljno je da unesete željeni naziv uzorka u predviđeno polje i odaberete Pregled naloga. Odabirom opcije Potvrdi nalog pristupate autorizaciji naloga. Nalog autorizujete unosom PIN-a ili putem biometrije, te je plaćanje izvršeno. Potpuno novo Raiffeisen mobilno bankarstvo.